Ježić i puža 2. Lišće pada, a ježić kroz prozor iz krevetića gleda. Tako mu se iz krevetića nikuda ne da. No odlučio je da iz kućice izaći mora i doći čim prije do velikog bora. Stigao je ježić do bora, a kod bora se nalaze 2 puža spora. Jedan puž na listu je bio, dok ga je drugi vući htio. No to dobra ideja bila nije. Ježić ih gleda, pa im se smije. Odlučio ježić pomoć pružiti i njihovoj igri se pridružiti. Sada su puževi veseli pored grmića svog i ježić je jako sretan zbog tog. Ježić malene grančice i lišće nosi za kućicu svoju. Veseli se biti u njoj i pojesti jabuku koju.